تقن ورك النص بدل قديم تشرق تفاس قدميم سبحان وينك مي خلقن الراس زالي الاصلين قريت تغريم اتسوتا غيد يتسن اسارون غف مسيم الشبحاض يشبح يسميم التلفه يدين تقن وحملة ميليو اسوسياتيف كابيل حملة انسفن ادرسنا داكي دي فرنسايا روميون سورتو ايكادنا لي جون عقلا نخدم beaucoup plus pour encourager les jeunes à dessiner تقبيليت تحفظون تقبيليت وزرون داش المعنى تقبيليت امزلو تقبيليت يقنوغن في تقبيليت هكيا كاملوا الناس معتوب كمسلمان عزام مولد مامري سي دي زيكزومبل سي دي روبير دونك نتعرض ندو Donc la journée de la robe kabyle, elle est dans ce sens, c'est ça. Elle est dans ce sens, exact. Alors la journée de la robe kabyle, il est dire نخدميت دي تروكات ديرو من ولا لا روب كابيل دي تمورتنا غير هذا نعطيك كوم كوا لا يتقشيش وكنا تشمل ناكل سبوندات القبايل يعني سوها من تمورتنا انا شمال ناكل ديجا انا شمال ناكل ونقرر تمثيلات الناس حتى نعطي تمثيلات النظام انا نحسب سنة اي مذاغل دونك ولا يا اون بريز دو كونسونس دي تمورت par rapport à ça, ils ont soutenu Tchish Taguir, Denis Lhan. Voilà, le Canada, la journée de la Rocabil, la capitale française, obligée de la Rocabil. Donc le dimanche 14 mai à 16h au Trocadéro. Non, exact. Dimanche 14 mai au Trocadéro, il y a un candidat que c'est ça, c'est la West mondiale après, mais Vergazon, mais ça la Valence, c'était Dawil. Très bien. Et pourquoi le 14 mai? Pourquoi l'année passée, le 8 mai? Est-ce que c'est le 14 mai? C'est une question de temps? Alors c'est une question de temps, l'agenda, il y a janvier, la journée de la femme de mars, le mois d'avril. Le mois de mai, il est vide. Le mois de juin, c'est l'action. On célèbre l'hommage et le rebelle. Et comment va se dérouler la journée? Donc la journée, on a lancé l'appel dans le Rachi à partir de Farba. Il y aura déjà un accueil musical. Après, il y aura une prise de parole. Elle se fait le Rachi, il va jouer la journée à guerre. On cumule toujours les festivités parce que on est fiers d'être kabyle et on va le montrer aux gens. Il y a la robe kabyle, la musique kabyle, wa Farhan Asma. D'accord. Le programme les chanteurs, est-ce qu'il y a une sonorisation? Il y a une sonorisation, c'est surprise, c'est pas l'objectif, l'objectif, la robe kabyle, de faire la prière. Et plus tard, je suis l'événement est que chacun a un avis, il a chaque année chaque année il a خاص ماشي كاين دوايا لي شغليف chaque année دي باريس chaque année دي كليفيل عندنا نقبيلي مرة مارسيل ليون نانسي ساعنا داتنسن donc ça fait plaisir Denis Lhan il a toutes les villes françaises sur la journée de la robe kabyle. D'accord, et pour l'autorisation, on est au niveau de la préfecture. Voilà, c'est la préfecture pour la déclaration. C'est bon. Tout est réglé, donc tout est prêt. Tout est prêt. La sonorisation. L'association des jeunes kabyles de France, donc à sa tête, le président, Ivan Akagir. Le choix, il y a derrière, il y a un travail. Il y a un travail associatif, il y a des réunions, il y a des préparations, il y a un cassement de tête. Ça, des soutiens Akagir. Financier, avec des notices financières, le soutien financier, mais comme là dans l'année, je suis sorti, de côté pour faire des événements gratuits, comme l'hommage à la robe kabyle, l'hommage à Matoub Lounes, ainsi que d'autres événements. Tu peux faire un appel pour. Et on dîner dimanche, le 14 mai, 3-4-0, il est Swatas. Le seul قبيل خاصو سابنا لو سيل قبيله بس ما نسوف يسون ولا شغل يا با بروبليم. شمت رضي العناية شمت رضي العناية نكرني غام الهبة ياك دي سناتين الدكول فالسيضي ديال ثما اسكي السمي اللي غلا اسكي السمي اللي غسا لحملة تفغد سبول
تذوك لي انت غير البدا تذوك لي انت غير البدا استي ماد الحرمه تنصليت اذا زمول سي بور لا روب كابيل لا توني بربر نقارن افرنوس اكثر الفوضى ذلك سبحان سواطاس نعم هنا تروح نعم هنا تروح نعم هنا تروح نعم هنا تروح